Gari motor ki vek akili ki pachat pulote ki sunga tovar chitong lokta thek. Lason tak taxi Phuloni Gas Agency adung het bike pen Scooty kachetong ajok enut abang apran ki damna. Kidam tang bu signify sir kebani loring thipi Uttar Borbil Police Outpost ke palu Phuloni Gas Agency adung het bike la pen Scooty kachetong ahiring tangra jok sarlong ki rong pi artaning kaning ko rahimi abang phu akupai ke lang no jok apran damnang juilo. Kachetong long popo bangke kuson penone non mat kachini pon avila bike kiwang phan ke pang thek pon lage tarabasa mahiram rong pi arong amikar Phuloni English LP School Principal Samuel terang pusi pang thek pon long la pen sarlong ki rong pi phan non mat klardak arong ahem pang thek pon thek thilang Samuel terang phan non mat Dipu Medical College long se ke lang phan pon bom na pen ki thilora bang aphan police tum pensi chepahim phu pon lang Phuloni pen dirchuna rong pi carbing long nai